Kini kada gidu darshan Mikhalaya bat ngipriang subhai pibar atau satu kubor mentara janmit cuaban pasi kubor kebunyak ini pecuai kimat berkongsan. Menteri Rangba kejelau Konrad ke Sangmar kat kidkot ke kenhun menteri kelalet ya kejat ban let jengok ya kesang sit bahap apa kesalah bulagaan seblok. Unong pe ya ke All India Congress Committee han Mikhalaya Dr. A. Jalakumar ulang ba kinong ilam ba mensyua jong keseng kila ban penyesok biang ya lade bat keseng hadin ba kila rai bat jengmut. Kinong senong jong kesenong tangnup kila rai ban omnya simbentah hak jing tap vote hak election NDC jong Magenta Hills Autonomous District Council ke Banwan. Pernah kami Mikhalaya Pradesh Congress Committee ketup kerteng ke Baat kat wengut ki kertong banyakun syak ke HDC bat sangut syak ke JHDC. Bat keseng kamjit yaki kertong kat Kongres Sultanat Syimet ong Presiden ke MPCC Pak Vincent Pala. Ki kubor ki pamnya. Menteri Rangba jong kejelam Mikhalaya Konrad ke Sangmar rengkat bet kitkot ke kenhun menteri kentub ru yang menteri ketenat ke kot ke khia menteri ketenat PHE bat ki hek sarkar na ketenat beper jong sarkar kila syong daga bos bat ya kejat ban poi ke senong sit ke bahap apa ke sela bulagan seblok. Kani kejinya kejat kelong ban saki ke jingking juri umkar bat ban kendu ya ubah haliguar uwe na kirang ba ulah sedang ya ke kamban tan jingking da ki thit jong keding juri. Habakren hak jingilang Menteri Rangba kejelang ulah pentip baka sarkar kala lek sibun ya ki kamban penek pensa ya ki riti dostor tenrai umen barem bat ban penbaha ru ya kita ki jingte ulong shwa. Habakren bat kinong senong bat kumju ru bat kinong pet ya kani ke projek usang ma ulah penpa ya ke jinglong kongsan jong ke jingking jeri ke balong ke aka ke bakongsan baha ke bayade bat ke kolshor ki trai muluk mental palat lai spa snem AA. To see this beautiful living root bridge which has been constructed by the headman out here since he was 10 years old, and it has taken more than 40 years for this to take shape of what we are seeing right now. 50 years plus it has taken, and the work is still going on. And I think if you can see on top, the second phase or the second level of a natural skywalk, I should say, is also being constructed. And this is really a testament of the knowledge that has been passed on from generations and the tradition that has been followed. And this reflective of the belief of the people to, sustain and maintain our environment, and this is, I think, one of the best examples of bringing in tradition, sustainability, art, and technology all together. As mentioned, that this is not constructing a bridge, but this is actually weaving a bridge. Dr. A. Jalakumar ubade ban pet ya ke All India Congress Committee Mikhalaya ulo ang ba kinong ilam keseng ki bala eno ya keseng Kongres kila ban penyesok biang bat keseng anda kila kut jengmut ulah keren ya kini sekinong thok kubor mentaka sengi sajan hadin bala dep ban penlong ya keseng ilang bat kinong tray keseng Kongres ha Kongres Bhavan ulo angru ba keseng kam shimla pha jing thoi e sya kinong ilam ba mensyua jong keseng kata ya Dr. Mukul Sangma uba Charles Pengrup Henry ulo ang ba upadiang sobha yaki banwan penyesok biang yalade bat keseng syu Jalakumar ulapan pau ba ukwa yaki breu bakin penyesok biang bat keseng ban penklan ya ke Kongres nagamenta ke jingpa jong ke jela bat kerihi barok kewei ulapan pau ba ulus ngus kem ba keseng kan yo bat ya ki bor haki Autonomous Council. Definitely we will revive the Congress party. This District Council election, we will definitely form the council. We have joined along with the NPP in the District Council to ensure and strengthen the 6th schedule.
See, Congress is not sharing the power in Delhi now today. But NPP in the last 10 years they are sharing the power in Delhi. But they could not be able to include the language in the 8th schedule till today. But when the Congress has joined hands with the district council, we could empower the women and the youths. So this is the difference between the Congress and the other political parties. Kinong song jong song tangnup kila penlong ya jing ki henen kesngi ha plau jong Jante Hills Autonomous District Council ha jawai ha kabarengkat lang kila rai ban tap vote ha election MDC jong ka HDC ka ban salong shen nomar bala pelat no ya ka na ke constituency barim kata ka sutengan nong kle bat penhap pat ya ka snong bat ka constituency ka batmai kata ka sai pung nong kle ya kate ke jing ki alam khmat da wa he chnong ka tangnu ba alfan sutenga ubala batai syakilat batai kubor syapang kate karai shu ula batai ru ya ke jing penkeliang ya ka MDC constituency lale da ka delimitation committee bat ha ka jing lang pat ba ka balalong haswa ki briu ki lapan pau ya ke jing persya jongki syapang kate ke jing tumu bat kila paru ya ke jing sngo jongki langba ke jing tho ka General Secretary Jong Kamakhlaya Pradesh Congress Committee ikong Wan Suksim ila penbena ya katup kerteng kabaar jong ki kertong ki banyakon ha ke election MDC kaban wan ha Khasi Hills Autonomous District Council pak Jante Hills Autonomous District Council ha katup kerteng kabaar la penmi kerteng jong ki khatwengut ki kertong ki banya aireng syaka ke HDC bat sangut ki banya aireng syaka HDC naka sampopratli ki sits the 75% nila ai ki candidates Jante Hills ka don ka MLA seat ka ba uway MLA don South Sangut ki MDC tingila penbiang swa RR mut nilai mut ka way ka MLA seats kiwi pat nang yepek ha hanu korkom nin pek kiwi kumno ki yat kumno ki ka politics ni habdon ki strategi ba ni bde ban pli season plea ini ban perkat nin page nin observe ke reaction jong page ba nomor hodok menta ke election kampat pempena kidang su ai ke proposal natrai kampat dere yang iro te kata ka jingmut jong ba ngidang don saka third list ro ki bangin ai Haba juba bahlor ke jing keno jong ba Osborne Kharjana Presiden ka Sokyong Block Congress Committee ba Vincent H Palau lapan chai ba ke jing ai tiket kadai ke balapan bet dak election committee jong ke jela ula ong ru ba karai ban ai tiket kam dei ban long halor ke jing dei ba shmet ula ajung mut ba uba Osborne ula dei ban ai lat ya ki we pat ki kertong ki ban don ke jing la ban yakun khnang bakin yo ya ka tiket ban yakun na kanong spung Sokyong constituency ya ke tiket jong ka seng congress na ka ni constituency la ai uba Nathaniel Ramai ukun jong MLA barim ka Sokyong uba HDR deng do bang puai hadwar ublei sil karai bekino ki bakwa ban yele ngide ban aila iki bakin apply yeno ban ai tiket ketika komiti de ngam di Antonio kata ke sini per ude presiden jong ka blok ulade ban sya iki baro bakin apply recommend yeno recommend nang tap hak si district kremle kata ke district kale tedi ke district ke recommend hang tur hak district apa ki observer kisam ba nabaro kam biang kamla Nathaniel te kejing keno ngi ba na balong presiden Antonio balong presiden kam lagi kejing keno andre kejing keno kam de nam ta ka personal ke jong ji sha Osborne udu personal perlong jong andre ni perkat ke personal ni perkat ke kam publik ke kam parti kam de ke kam personal MLA ke South Chlong ba Sanbor Shulaim ta ka sngi labu mau nong rim na ka benta ban snai ka madan ile kai football synthetic ha madan laban kumsi benta jong kani ka project kan don ru ki jing tei ba repair ba kan thub ya ki jing care ki ken ro ki nala bat ki jakalet bar ha ba ajing kran ha kani ka sngi ba Shulai lo ang ba hadin ba kani ka jing sna ka ladep ya kani ka madan de ban penun kam tang na ka benta ka jing ile kai da ka benrap ba ki kam penroi ba repair ki dang yai don ha po ka constituency na ka benta ban kentiu ya ki kam yele kai ya ki jing tei lashna po ka skim SPA ha ka jing lut ka bakot san point ar rew klor tengka
Ha kani kasngi le don lang ru da ki Sports Association ki dorbash nong bat ki nong shong jong ka laban. Kulisimul ba ayos di madani barit bertemang na ngai kuliru ya bro kecil dekat jong kadar bersang laban di beli adalah apa Presiden Kamikhlaya Pradesh Congress Committee ba Vincent Pala ulang ba ki kertong menyakun haki election syaka Autonomous District Council hari lom khasi ba jantia ki dei katkum kajing shim kelum halor kajing shampang ki khmat ki badang thamai bat ki badang samla habakran kajing ilang bat ki notho ku bor mentaka sngi ulang ba ka parti kam shimla jet ya ki kertong da ka ba pensyong nong rem ha kanu kajing sultanat simet henry da kajing ajeng mut lang da ki block committee jong kitu ki jaka ulah pentip bagi don barok sofu arngu ki kertong ki belajet bat ia ketup balai jong ki kertong dan serai khadu no hapo khat san ni khat ri tarik ukala lengkon ke parti ke don ke jing kermen ban penyeng kertong habaro at kundatli ki constituency kalian demi haduk manin mila declare ki candidate kumba sofu ar would ki candidate almost 75% na ki kam mila ai ke first list second list but ka third list min sepek namar kidon ki area bang ibon ki candidate ni hab persang ban benrak konsensus te kidon ki area ro ci ar likely ki sit bangi empat bian ki candidate ki blok ki nang panpor te ngidang up ketaro kata kadau ba kumbalong mentang ila ai kerman kan election mentah kan long ka jingkerku ye ke kongres ro namar ba kade kawe na kilat hadin bala pet ki MLA la pet ki no kitkam jungi la rebul biang ke parti ngila pencit ya ki kandidat ke mix ki barim ki don ki batmai ki don ki samla ki don ki ba experience ki don tekene ka tim go jungi mentah bangi pek ban po press rumah ki don hi nanta ki engineer no ki don hi ki doctors ki don ki MBA ki don hi teng ibakan biang kat baya kimat bandra ha kini ke election banwan jong ke council unoi lam ke seng congress ubadang bat menta kum MDC uba pencengan NCM ula banjur bantau ye kindon banyada ban gentiu bat ban penhe pensa ya kiriti ki dustur ke culture jong ki trai muluk ula penpa ba ki don sibun ki bentah ha ke ba ke district council kelak ban penklan uba CM ula ongru badai ban penklan ya ke jinglong jeman ha kalian kepisah tengka jong ke district council da ke basim ya ke nuksan na ki autonomous district council jong ke Jantia Hills bat Khasi Hills ki be kendu jing mentah ha kalian kepisah tengka. Their main agenda to be taken up during this MDC election 2025. Number one, make more laws to protect, to promote, to preserve, to strengthen the tradition, the custom, the culture, the land holding system, the right of our people in the district. So I think Congress had did so many things. I think you all know that I am the deputy CM during that time in church law and legal matters. I think no bill will be placed in the table of the House, introduced the House, without the hard work of the department concerned. Ke konsert ai buram ban kenmau ya we na kit khot jong ka kenhon Rise Snow White iba Manfulson lengdo bam kuai dwar blai bala jukhot uba heb ubala klat no house nem arajar khatnyau la penlong hari samthya daga kenhon tem Snow White rengkat kajing tre lang bat ke seng samla ria samthya bat bala krishan da ka dor basnong bat Kamikhlaya Age Control Society kani konsert kalong shibenta jong kajing dam absence nem jong ka kenhon tem Snow White uba heb uday unong tem bahakmat jong ka kenhon hakitu kipor bat ulong uba pau nam bha habakran hakni ke singi urang ba snong ulaong baka phang peneng jong kani konsert kalong say no to drugs ka balong kalat ka ba biang tam ban ai burom ya uba Manfulson lengdo i ba karit samthya ka snusarong namar ka jing no senyang jong i hakaliang ka jing ruai kani ke de show cause notice bala pha sa ka seng new trap National Liberation Council Kamikhlaya ka sarkar
Kesorkar Pedeng hapok kaan Unlawful Activities Prevention Act Syahjar kendai sepak rupanya kalau penmena bakasang HNLC jong kejala Mekhalaya rengkat bat barok kikin hon bat kitnat jongka kin long kising bean naru kan riterik unai wing arah jar arpsau. Hapok kenikaan kesorkar Pedeng kalau thaya kin hon Bishar Unlawful Activities Prevention Tribunal bahkan top ia unang Bishar Badan Burom Justice Sumitra Saikia ujaj ke yang Bishar gehati High Court ban Bishar ba lada kadon ne em ka kendon an ban penbena ba ke HNLC jong ka Mekhalaya kum ka seng ka babean kum ta leng ba ke jing penbena la khot ia ke HNLC ban pen ia ki daw de jing thok balai ba amdei ban penbena ba ka long ka seng babean ka jubab jong ka HNLC gede ban poi hapo lai post ni sha registrar jong ka ni ka kenhon Bishar ha ka jakat rekam jong u deputy registrar bench malabalai jong ka gohati High Court gohati Assam labtha ru banwan mi khmat ka kenhon Bishar ha ka khasantrik rempang arajar opsan ha ka porch push teng man step ha State Convention Center Shillong namar ka jing Bishar ka babut ban long ha ka ni ka sngi ha ka jaka balakdo Mentah pat ngi pe ke jinglong jingman ke sunyang ha tura. Ke jing khiat kalong khat 4 degree Celsius bat ke jing shit kalong 4 degree Celsius. Ke jing sngam ko hau mentah ke sngi kalong samsan na ka sispa. Mentah pat ngi pe ya ke jing long jingman ke sunyang ha shalong. Ke jing khiat kalong 2 degree Celsius bat ke jing shit kalong khat khandai 0 degree Celsius. Ke jing sngam ko hau mentah ke sngi kalong sampnyo na ka sispa. Bat ha jawai kajing khiat kalong 2 degree Celsius bat kajing shit kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ko hau mentara sngi kalong sausan na kasispa kajing long jingman kasunyang hatura shlong bat jawai ka pen I ba kasunyang kan rkhyang hagi babon ki jaka shobon poi shobukut jong thuk bor ngi pe byang sai se ni kimat bakong san Menteri Rang Ba ke Selau Konrad Kisang Marengkat Gitkhot ke Kenhun Menteri ke lej ya kijat ban lej jengok ya ke senong si ke bahap apa ke Selau Bolagan seblok Unong pe ya ke All India Congress Committee ha Mekhalaya Dr. A Chilakumar ulaong ba kinong ilam ba maniswa jong keseng kila ban ni sok biang ya lade bat keseng hadin ba kila rai bat kujimut Kinong senong jong senong tangnup ilarai ban yesib menta ha ke jing tap vote ha ke election MDC jong ke Jente Hills Autonomous District Council ke Banwan Pemna kami Mekhalaya Pradesh Congress Committee ketup kerteng ke Baar katwe ngut ki kertong ban yakun sya ke HDC bat sangut sya ke JHDC Bat kaseng kamjit yaki kertong kat kum kajing Sultan Shimet ang presiden ke MPCC ubak Vincent Pala. Di perlok tung na pois kubkut jong katuk gubor jing ibentaga janmit hadu menyesem yang pila syah kesini kubdai pi barok. Coal miners were trapped inside the 3-kilo coal quarry in Umrangso